Ponuda koja se ne odbija. U tom trenutku posebno, kad je Partizan bio dominantna sila u ovom dijelu Evrope. 2008. godina. Partizan zove, nemoguće odbiti tu priliku. Bilo je tu nekih priča i opcija i za koledž. Neki ozbiljni koledži su bili u igri, ali sve je to nama bilo toliko nepoznato. I meni i porodici da je ovo bilo onako jedina logična opcija koju nisi mogao da propuštiš. Dolazimo, sjećam se i tog potpisivanja ugovora. Na kraju Vojvodina dobila obeštećenje za mene. To ozbiljno, nešto su oni tu. Iako sam ja bio slobodan igrač, ali dobro, idemo na potpisivanje ugovora. Sve je dogovoreno, sve, idemo ja i tata, čekaju nas na stadionu, nedelja je bila. I to nam daju na znanje da skupili su se zbog nas u nedelju večer, kao, znaš, bilo je to veoma ozbiljno. Dobijamo ugovor manji nego što je bilo dogovoreno. Što ćemo sad? Tu onako nastaje između tate i agenta, situacija je jedna čudna, mislim, čemu se radi sad, ali povećali smo kao zadnju godinu. To je ona godina koju niko ne dočeka. Godina koju niko ne dočeka, Mile, standardna zadnja godina. Ja ne znam u stvari da li je dočekao samo Uroš Tripković. Tripko je bio, ja mislim, 8 godina. Ali vidi, tamo je poznato, svi igrali za stipendiju. Tako je, za stipendiju i ja sam imao taj stipendijski ugovor iz početka. Još sam imao 16 godina kad sam potpisao. Ali odmah da kažem da su oni ponudili i mnogo manji ugovor. U tom trenutku mi bi to potpisali. Sve te razumem, ali ako se dogovoriš jedno, a dođeš drugo piše, to je, da. Naravno. I sad to je možda bio i neki pokazatelj da se ja možda i neću baš najbolje provesti tamo. Ali dobro, ja stvarno ne mogu da kažem, prve 4 godine meni je dobro bilo, stvarno. I to potpisivanje ugovora, tu je bio Dule, ja ulazim tamo sa tatom, sjedi Dule, sjedi Danilović. Da li sad ja to iz nekog onako sjećanja, jer ipak su to veličine, ono tamo crno-bijelo sve, znaš, u stadionu, ispod vitrine, pehari, sve u nekoj izmaglici se meni to čini. Ja ulazim, mislim sve, što će on i ođen, znaš, ali evo, ugovor potpisujemo. Nevjerovatna stvar, u tom trenutku čak ja mislim da objavljuje i SOS, da sam ja potpisao prelazak, dolazi mladi talenat, ekskluziva, informacija prije svih, naravno. Kako si to rekao, ko je ESPN da je objavio? Pa, kao da je prešao Vembi sad u budućnost. Potpišemo to, sve se završi. U tom trenutku na veče potpisivanja, tu je bio Saša Danilović, kojeg iskreno cijenim vrlo. Imam jedno dobro mišljenje i kako je vodio klub tih godina i kako on to uspijevao da skupi sve. Kaže, mi ćemo ovo znati da cijenim, to veče. Mislim, ovo je 1/1 istinita stvar. Ja onako dosta dobro pamtim neke stvari i onda često bude da se ja nečega sjećam, a neko se ne sjeća. I sad, ko je u pravu?